masak nih guys. Kali ini Bang Jawir mau mukbang mie lemon lilo nih guys, yang rasa pedas Korea nih guys, pedasnya pedas nampol nih. Oke, Bang Jawir mau makan tiga porsi nih guys, campur nasi. Oke, jangan lama-lama, langsung aja kita coba makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, mie lemon Nilo ini yang pedas Korea ini benar-benar mantap bisa guys. Kalian harus coba. Ini Bang Jawir masak 3 porsi nih guys.
Oke guys, makan mie lemon Nilonya ala Korea, rasa Korea pedas guys. Cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan komen dan aktifkan loncengnya. Bye bye.